Nomor HP abang berapa? 0806 17 18 25 87 88 99. Bang, kau banyak sekali. Itulah, saya pun heran. Biasa nomor HP ada 11. Hah? 11 ang. Minta terai. Minta tirai. Aku minta terai. Minta baterai. Minta terai. Minta materai. Minta terai, Mas. Minta serai. Minta terai. Minta bakwan. Aku mau putus. Aku tak bisa. उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आँखों पर ही ठिकाना है। इश्क किया है मैंने, चोरी नहीं की है। Rika, bertemu besok. Di mana? Di gelanggang. Ya. Nah, bilang temanku sebenarnya itu polisi Ustaz, tidak takut sama istrinya. Cuma ini istri suka melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Hati non dirawe, tak ingin hilang boh hati. Jinode aku berjanji, yang begini aku hale. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Lapis pengawalan Ustaz Somad. Ring 1 FPI, ring 2 polisi, ring 3 tentara, ring 4 angkatan laut. Siapa yang berani ganggu kita? Macam-macam. Sangkanya Wak Ustaz kaleng-kaleng. Because I love you. Then stop loving me. I can't. Well, that's the problem. We don't work. I know. We agree. Dasar kau ular. Kau berhasil selamat lagi? Apa kau tidak punya malu? Beraninya kau datang kemari? Permaisuri. Tutup mulutmu. Kau juga sama ularnya.